Kuri miliyoni 7,500,000 turaguha ikibanza kiri ahantu hatuwe. Hari amazu meza nk'aya, urabona ko yaba ari ibumoso, iburyo, hepfo na ruguru hose haratuwe cyane. Ni ibibanza tukuzaniye rero biri ahantu heza wahita utura. Biri muri zoning ya R1A, hamwe wakubaka kadasteri, etage cyangwa ekonoshi. Ahantu heza cyane, hano muri Rwamagana, umurenge wa Muyumbu, ahantu hari kubakwa cyane. Impamvu y'ahantu ari imari cyane, ni hafi y'Ikigali cyane, uturutse nk'Ikabuga n'ahantu hafi cyane. Urabona ko duhagaze kuri ibi bibanza turareba view ya Kabuga yose, n'ahantu heza hejuru, ahantu ho gutura, ahantu watura ugakorera i Kigali. Tuhafite rero site nziza irimo ibibanza turi kugurisha ku giciro cya miliyoni 7,500,000 zonyine. Urazizana duhita tugukorera mitasiyo y'ikibanza cyiza, nawe witurira ahantu heza nk'ahangaha. Tuvugishe uze tukugeze kuri iyi site nziza cyane irimo ibibanza byiza, ahantu heza ho gutura. Tuguhaye ikaze.